Tau te sila fia. Sei fai atu lau tala. O te wha mahalurua tu fo i pea a fia ni langona o nisi e masani na matou wha soa. Ma matou tala noa. Fato auto e vai taua lea e share mai e tangata. Fato auto e vai taua yala la lea i tūlanga e ile tusinga lilo mai ava Maina. Na ova ai e tua i lata mai nei. O ia tusi mai ai e winga i le keisa si on Toalua. E leo le mele nga fai ela po kalame ma to fase man waka kawia nga o read between the lines lenga ma vai lenga saunga. So to me this is my analysis. O wa ia lea ma lo ngona ina o fai tau atu barkalafa lea. Ma upu makala lai fai mai iyo e koe al fai mai o afa masanga. Ma ko kiki fa penar fa ngoto susinga mai na eva ai leina ma vai leina so noanga to ar fa pe mai o le a e le ngi mea ko kiki a kusa ko kiki a sounded like e fa pe mai na wona I loa le su enga lenga fa ye leo e ma malong ko rua ala ska ko fa karipia si mai langa la o le official attorney general. I mean that's how te ilo ya o tole to te fa fo mai ai ya ke au o lau le ngā kau wavala aku. E sao ea, li tu singa le utu whai atuai. Iyo e, sari langa o se o producer Filipino e whenkanga uwhaku ia iskamo kale e tango e su e mele mele a o alu por kalame, ai ole ale a whaina. Ai e koi kiki a i lau whai tau watu i le vaenga lea tu singa le al tustala. E koe kiki a sau wa ise langona e whapea o ngai loa e le haingi mau kuku e le ise wha mau ngianga o le mele koe it's nearly like that. Yeah. Praise mai e lo matua paua le o le tangata o lea e sau e tau mawhai e li poki mai le mea lea oi ai pauare o le tangata lea wa sau e tau e Sese Lau Tala e a whaftai to tele lea e lea e sosoani mai runga o proklame le na kosa ko iki a wavala mai foi lele wangai loa le unga o sesu e ngama mea uma wa foi ana whaapea nga kei loa e whaale kongu e le ise kalango whaapea whaia che wale vanka ko fayar ka alonga le make kupua wale vanka ko faya mai le ngai me o make kupua kasi le ha favorite iyo le ngo le mako ka le sia ya io e fayel mele ka o mo fainga karaka o make ya e faisi le ora o fai karaka o make kama foi e make ngai ai ko e mo wa ngai iyo o le ala le wingo le tala le o te faya tuai Malaysia vaenga se peno tala no tu vaenga le no te foi le I faupunga al tustala le la natala le sa fai lungo le o le la por kala me ma fonga mo se manu o winga la le tu fai to a fa pe o i loanga ye mainga lilo maiava le ungor se su enga I lona to lua ma o confidence ele aingi mau fa vainga ku ia ai ma fa maungia because to me correct me if I'm wrong ai olo na va vala tuilana tustusi mana fa upunga e foringa mai ua langonga fia ele o mama fakele pe ya ikele po le ai foi ongi mau fa maungia le mele ala fa mai ya ka ko ku yang kali mai official lo si foringa mai ye se si le u kongi ye le mele Foringa mai e se singa worker fongi kai mira. E foringa mai o se mistaken identity. Po ole ale tu langa ole ata o to iai. Ya. Ole fesidi. O inga ka ua ya lilo mai ava. Ole fesidi. O ai a fai wa yai se fai unga mai le matanga ruenga o leo ai na ona toe ave o le official attorney general e toe review ma toe o ai lea ua mua breakinga le news le ngai o ya nanai e le ka kaunga o ngai loa fo
No. Ale o ele la aule male to e o fo ia le ale pule remoni ai afi e la ke le iloa se result o le la ke isi lenga fai ngai kuro wa ka ko ka uir ke isa o mense na ko iso fai o fionga I fai pule to lo le fionga le parmia ele ai masesi o ka ko ngai lo inga le kardia kala sale la fai na le winga o la utala le ngai le o se case I se fale pui o I se fa masingo o melia o le e fai so eso enga le o fesili la o ile wa liki ai kwa o le fa fita uli tu tasi le o te loa la fe ngai ma le malo te mile o tangata fai nga ruenga ale malo fa malulu kulava ma fa ko ese aku ma fa ma di aku ia te o tou o lo o tou faia le ami o tonu o lo o tou ngā lulue male fa maoni fa ma di ele o tou le afia la utala ai o te langona o le ano I o tangata fai ngā ruenga ai mai se arko akelo I la tou wa suma lie le nofo te tonu o tou ia le tou te fa fai ngā tahina le mea le alu o la tou fai te tala le alu la dou liki kasi le upu ko ku ko ngor ka ko kusi le fa sino fa tonu upu le na te tala ne o nganga sa mo o le liki fia liki me fafo o le ale me e o le sa fa ia le fionga mingi sky lungo ko ko ngor va wa pu e sa fa I mar me ku ia vai ai ta to ia a o aso ile I faiangi ngai me o ngi Facebook nga ko wiloa me nga ku wai vai o kangaka o mingi ska nga feo ai le sa mo I nga aso masala fai ma isika ko va ku ai puleongo foku na to wiloa le me na tu wai vai to te mala malama o me nei elengi me fo ngai o me a waleva ai se ha wo to fai le me nga le wa e ko pu expose mai luma o vai tu fo yo fai mai e tasi ori e fai ngaruenga e seila ai a ko vai meu mingiska makanga uma fe ko ki vai ole hale me mana ole hale me le anga ile na to inga me a to vai ta to o matua ta umama ina ta yo le tunu ona ole le anga matua le nga fia le to tele le fai nga ruenga ma lo le fai nga ruenga te mini tu lo wa pe ana o fa tu o mono o fa poi mo fa ma wala lo atu mo o to ia ele o la sa o lava ko nga lue ele o afia matangi ele o afia o to a o to o mai to te ola e fai or ko fia feola le mele o ia le fai nga malofo to te le fio ese to te ola pala a ai ko ke fa ma vai ese ma a wa fo e moku e pa falawa a le la e ola fai nga luenga te ai afu ina ile malo e te le langolongoina te lo le ai afu meranga ke fai yes ore ai afu meranga ele ai so wafu o haru malo nga olo ai nga le afu o kupe a kanga ka fai sa fanga le o karango mama kwa awa lava ne e fa be mai o tele atu ma tu tala o na singa ko ole ele o singa so wafu o lo e ai ale afu o istangata o me nga nga ke fa so o sesi lava e ko against se fa nga malo e ko kuai ku sa you are going against your providers your employers ku sa ole post nga o ko ole malo so se makanga ruenga a fai e ke le fia ia a fai e ke le fia ia fai le mea pito sili o na ami o tonu ko faso I fua fai nga malo ko faso fua makanga ruenga o ke le fia kaukua mo fia au nga ise pulenga e leo nga kasi maso ukarikonga faso I fua se ko e saula o HRPP o ko e apalai mai fo ile ko kongu e le mfai nga e fai nga mea can't you do that? And why can't you do it? E kasi ar mafuanga. Ioi. Wa fo ye moku ro pa ufalawanga. E makua e kui ti fele ko e mo se sia unga ruenga. Ioi. Ale uto va ai uso sola mai fafo.
e le kau whaapingea la ukala le whai atu. And this is the truth. E le kau whaapingea, o le ale pinge, ngā o ngā wha mawai a maisi ngā ruenga ngā ngā iloa la kukuri, so sola mai fafo. So sola mai fafo. Yes, o le pinge re ngā kala le uke whai akua. Na o na maua o le mea pila, wow, e mo mai fafo. Ngā maua o le mea pila i Samoa, kofu mai fafo. Tau te whai kala, ko ke whai kala mai a mātou wha mai, tu ua tuia le mahalo, malea, ia a whai kala, ngā o ngā maua o lau ova e sola mai fafo. E mua e sola mai New Zealand. Ia ngā e whakifa koile e Australia, ke arewa e whakifa solo, ma e whakifa solo. Lala nā leo te whai atuai, so ia e whai mautou whai mai a upu ia mātou ia tunu i fafo. Ioi. Ko ke pisa i fafo wangi. Ngal ke iau ka whika u kukuri shopping center o Tarawala ke li mai ai. Ke whakuala mo kupu. Mai ia, ko yo mai asi le o me fa o nga fa nga ma fa o nga kamiki. Wa ngen me wa samo, wa me nga e fa mai. E ha ku. La mo ko fiola mai ngi. Why? Aisea lenga ku ulau leo, aisea lenga ku ulau fo mai, aisea mea lenga ku ulau whaia o ngā e sau ke kau apu. O whea lai kau wai apu. O kau i... o whea. O kau i sa vai apu. O kau i mangongo, o kau i aporima. O kau i kua. Lai tau i ni usila. E tau i whea. Au se tālia. Le ala nga wa la yo nga sioki le mor faya onga sioki le mor ka or fo mai e o leo le o sao ko ilo mar ke le mor leo ku le ma le mor leo ka fa vali ona fo le to te le la to na train le ma le ya o onga matulanga le tula fono o le o mai nga nga fa vai kemi la fa si mangu la lo la fa si mangu ya Australia e loa fai mai e va venga maua la uka avale mai fafo e va venga maua lo ufale e va venga maua le fare apa fare palangi e va venga maua la uva fangoka e toi foi bela utala I le vaenga lea o do le ma fuai ona fainga ta por kalamele al fainga malo tulowa ko ke sira fia e ia lo utari tonunga e le whainga kānga kukuri o kou e whainga malo al fast. E le whainga kā. E oi, o loo le la tari tonunga, e le whainga kā le kuringa o oe, pe umarola u kongarake, pai Felicia, po le hale tūlanga iei. Ai kau ke whaafekai I se whainga malo, whaafetai le fionga le pāle mia, malana whainga malo, o ka se ku ua vangoa ya auto. Ai auto vai o to le mele to te whaia nga I le ngos pepa le to te whaia I tangata. Liki le information, alu le information. To sisila. Fo I mai le o lau tala. Ua tangi tala si tamaita I o maina tu lori sofa lilo mai ava. Ia, o tātou ia o au ese tātou longona pe au vai tutulu se tangata le ngai o loi mata e taunga tā. O loi mata ma le o tia o le loto e taunga tā tele. Ia te aula ia ina ua share mai le whaatala noanga le mo vai e tua tutulu le mawhine. Ia, o ta mawhauwhaula ia. I le o tia ma whaafita uli o lai tutupu I tutono a inga ona o tūlanga o me whapeneiwa. Lo I tau wina ai le soifua ma leola. Ai ai la si vaenga o langa kangi kala. Ta tia ia la, and I have full respect. Mo re tua fine tu salo malingi o na loi mata. O lana le nā. Ioi, o tia lo na loto ma tūlanga fo o meo lo tutupu le ainga. Ai si anga saungoanga. O te manao. Ia te au malo utari tonunga whaasala lau. E avatu ai se whaasoa. Leanga e lo utari tonunga e le sao. O le ale winga o le whaapitalanga. E whaapea mai. Ua mahafua ngā awhia
le ina kala mai wa mafuanga fiation ko ru onga e ka wale onga ia le male o ya le ia kuskusinga so and halwa ya etc ai o lola na tala ile mele fa pe mai ai onga o ngei mea wa Polokiki o le Polokiki fa solo akoa wa mafu ai ngei mea ia jaula ia okay wa Polokiki au uma sa ai awai ngei o ka ko whakasia le uko marmainge e le mawhai o na tātou tu whatasia yes wa Polokiki uma mea uma lei ma se mea koe ngā o ngā mea ai awa nei ngalo e le o se Polokiki le mafuaanga ngā kua iairu ko olua le mea nei o le whaasoa le avatu whaamole e le se Polokiki mangi a fianga o se Polokiki lou kango longo tua inga le whai lou kango whaafso kai ngi au kuleipo ngi au drug dealers matau iai le tau pulenga le leia leo le whatapena leila le se Polokiki le mera ngā o lou tau mawhai e puni e sili aku le afianga o le mera ngā ngai lor ke lau kala ko kiki a sili le afianga o le mele ngai lor kangakala e drugs e oe le ngai le mele kusa wa e betrayinga kulo o ke lo fayaku a me generally le o ke fa makala ile mata upule lenga o le afianga le na le afiaisio to olua until e fa ilo mai le fa ungo suenga but so far o lae ku ua ia o lae tu ua ia ona ua taritonu le fa maunga masuenga leo o lana numera le na senda ile mele o e makua ku ngā la se whaasalanga mamolianga le sorikula fongo a se leo ngā ke koe betrayinga ngā ke koe whaalakainga le makanga ruenga e serious le mea lea le na foi lele if I were you tau mawhai ai tatia ese let other people li pokia le mea lea ai awange au mai for Polokiki ia lai fai ka fai koso mai fukulo lai me kere ka karasa oi le koso ka ngoi ka uru so for par mi ala me nga muso ka walanga ole intention le nga ole fa oli yorli le nga ma le fuanga au kuranga ole tu o tu singa nei wanga o Polokiki o ila Polokiki o ai ele o se fai nga malo fia mela e kur kai mi ngai ele o se fai nga malo kuila epa ai ua makua fakia leanga ma paulia ma faia inga ko ilalo popo le fainga malo a le sa pale mia sa fai si o to olua mana porikat oe ola na ngā ruenga le na sa fai o le puipuinga o le sa aveam pale mia na te atu nei ai a koe foi mai lava e ilo tonu le ano fale o le melea e makua i kakau ma makua ma mawhare sa malainga o se whaasalanga o se leo e ngake koe whaalakainga le matanga ruenga whaalau kere lau ka lau kere o whaiaku ngā o le fionga iana nai le ai so sesi pele o ngā ngai fo ia e po ai e le whesiringia re kofur wharpipui e le kakau a whesiringia a whai ngai a anga o so whaiaku ngai mari wai se leo whanga mai ai o ki ai se leo o le ala le mea o e leanga whai kala e whai. O tausi le fia ea o le alava e kākou ke ngumi solo o whea ua whai iei le suenga o Polokiki. Whea ua whai iei Polokiki. O whea ua whai iei le leo peni a Maina. Whea ua pia mai i au walaki le ka ngaka vale inga i o se leo walaki le sosola. Ona o la ua iloa ua wha au penga ina. O le mea tonua lea na fuai na le eise mea le kupu. Sisila, Samoa, au kango e kau titei o saku ilo ulangona. O le mele sa tupu I fasi to o uta tu loli ta ua le fio anga lea na maliu mai ai peni a Maina tu ua iai tangata le o Polokiki lea ua ngimo a kulava ua kakole koe whaalongo iai. O le mele ilo utali tonunga, it was an inside job too. That's how I see it. O lo ngā opinion. Ai o le esenga. O le inside job lea, ngā kau ia Polokiki.
e le ai ngi fanga e le o faa u penga inga leo ngai o aku longo winga pule mai ai oe e le se me ke sola mamau ai o ngai sa vali aku ngai kama mfaka or ko inga info ngai lo utaltununga na ave ia pokaki e oe awa anga fa pea e ka uia pokaki peire ka ungo le mele o le wo so fa ia kwa leo ko inga os fa inga awa mele le na fa nei i le os fa inga le tu ia le sunga ya nanai por afionga nanai ya vani. It's a well plan. Take down foi le le saungi e o leo o so fa o operation le ele o ingi leo mangi faka ele o ingi leo mangi fanga vai ele o foi ingi leo mangi fanga ngakai e o leo ma upenga e loa o leola maleoki e kupur ko inga melea ia te au o le mafua anga foi le na ua sosolai ua saola le make le wadi ianga maua le message angiro le akoa pefuro su e lo le meo le ingia walanga te le al me tupu pe auto retaliate mai ma fai men ko nga fanga le anga e faisi ko ke leo that's my view mafua anga ai nga kia le reason who ai fa maka ele or kanga ka ki esela tulo tati esela swafa adanai e ke fu fa yakula o nele se le ai punga mai dunga ya mai na fa pe mai ya le ka ki esela swafa adanai ai tato wola le anga o le o falling mai wa fa maunia nga fai kala le leo let's use the word leo nga fai kala le leo le nga ka ua ile o di ia le sfa inga le muri o le fesidila fa maka yongo ko ngeki fai kala le mar fai kala le fai kala o ya po le nga le tu ma fofa e fa maka ko ngeki ya kalo si ia tu watu ai o le o te le o mala po o afea su enga o maka upuya e eu quero fai ko ke ka o me mela ngo foi ia io e le io la usi la fia o mai no foi fasto uta ia stay o Maina malon io ai le se mela io la ngo fasko o kal le le te talia tu tanga ia ko meni mai vai e le foi FBI ka ia rungai o mai nga ma ngei e alu o mai ai le operations le so enga investigations a wale operations le ka le nga ngei maua mai ai le information le tangata na sending ai ole le warrant o le osfainga ele ongo kongeki mai i officially ale vaku ele ongo kongeki asila na va nga tau ya ula ya le ai ele o se fa Polokiki la mele le o de fa seida ma fa o to tele e se a me o fa Polokiki ai ia ke wa ia o le mele ia o le meta o le maua o le mele na tupu nei e le o se fa Polokiki o le mele ta o le maua me tonu ale ta o ia o le maua e ia vese nga me maua le la o ma voi ai o tau te au mai upu fa pe o le fa Polokiki le ai e nga aka ko wolo e fa mai fa Polokiki rongo winga e o ai kanga kai fa yeso enga me uma o le uta ngofi create ko sa o le sila serious allocations le mele la ka waka mai le la ka fa yari ka mai ka le nga afa pelo ai so ele winga lo fa matalanga e Polokiki ako longo winga a o te tangola to fa matala yes ku sa pe ke e fa mai ai pa e pule ha wi la ko fa makalainga le nga o le tau te so e a fa ila o le so who is the Polokiki po le mela le o tau fa pe on the allocations ongi fa makalanga le o fai fa sanga i si o to lua ai le ele i se tax le se me fa penga wa o le winga nga ya ke o nga me ko so le la ka ngo fie vali se me ya